Itong sisilingan na mo nga sigpa sumangil. Itong manayming ba nga naikaon din eh. Nata! Yahoo! Ayo. Saman. Ayo. Saman. 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 Mag-deliver ko parcel, ma'am. So mag-deliver. Kagabi na ba kayo mag-deliver? Oh. Parcel mo man ko order. Ganina Kagabi po nakita, ma'am. Ma'am, ano Di ba? Ten? Ba, pero Di ba silingan naman ta? Ikaw man itong silingan na mo nga sigpa sumangil? Itong manayming ba nga naikaon din eh. dili, ma'am, kanang delivery job. Taga diha ramang ka sunod kanto. Wa lugar ka katod sa mong balay. Silingan ta, ma'am, pero tinuod yun, ma'am, ga delivery job parcel. Wala man ko order nga parcel. Dili yun, tinagid diri, ma'am, mo. Purok 10. Kanina po nang itaw, ma'am, gabinan na ko, ma'am, mo. Wow naman! Wow! Wow! Puruktin. Unsa man ang kuan day? Unsa na yung kumpanya di ay? Basagi, ma'am. Naraman mo, supot, ma'am, supot. Supot dito, ma'am. Supot, ma'am. Supot. Wala man ko Kami kompetensya sa Shopee, ma'am. wala man ko order nga supot. Mo bit na mo gud mo, di ba ikaw si Kuan, ma'am? Nako maklaro ko nom kay gabi ko mo gud. Na di gid maklaro kay gabi na gyud pero tingit. Mo na mong kumpanya, ma'am. Supot, ma'am. Sa may sulod ani. Say supot gyud ka. Wa man ko order. Supot man day ka. Nailigtas yung puri ko! Salamat! Ano ba ko pangita sa inyo, ma'am? Pasumangir lagi ko. Pa kay kaon? Wala pa. Okay, gabi na ko pangita sa inyo. Mo na diha, mo lagi na akong giingon nimo kay kawibaw man kang naay kuan din eh birthday. Wala ko kabalo, ma'am. Nare birthday, ma'am. Surod na lang diri ali diri pagkaon. 5 minutes later. Akala ko ikaw ay akin. Ito sa kita neng. Ako naglagi pasumangir. Pasumangir na lagi ko sila. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Supot, ma'am, supot. Supot dito, ma'am. Supot, ma'am. Supot. Wala man ko Kami kompetensya sa Shopee, ma'am.